Manipuri University Academic Council na University as the Ming San Mata Sahi Sigo in Central Reservation Norm Satnanan Warip Laukre. Manipur government da pifam thokpa sentang PWD Center the Lady India government ki matik na tehana Chief Minister Okram Ibovi na fongdokre. Surachandpur ki mioi mapan gi ming da thamba hang mo coffin mapan sakhang da sing na mai thadok lam le. RIMS के contract employees sing na makoy regular tahalu hay na matam kak na kutang sarahin mo ki kongjang sanction kray. Amasung ahan ba state level sub junior swimming competition ngasi dagi forum patale ba Modern College swimming pool da hawdok kray. Mayam kurumjari adom ne yengbiri bis impact news ni ayokram somendron hauzik pungja se phobogi marui ba pausing miyam da pijari Manipur University ki ngasi fam ke academic council na university as the sahi as go the ming san bada Central Educational Institution Reservation in Admission Act 2006 satna ragan hena what if laukre ega sigi matung ina university as the ming san matam da OBC ki na sada kuntaret schedule caste ki na sada taratare sung schedule tribe ki na sada taret dasmik manga oigani ngasi university asigi VC court hall da nauna VC in charge ki fam puriba Professor TS Jakendra Singh na chair laudona nungthil pung amada ki sathaki ba academic council ki mifam da ek assistant na bagi ware fadu lauki banai ngasi lauki ba resolution asigi official oiba order lakli ba ningthau ka bu nimita thokani hari mairo sing mai tambada akai ba thoktar na ba haiduna ek asi interim oina sahi asi khaki satna gani hari resolution asi bu Manipur University Students Union musu na taram na okpa galoina na university asi da ming duna mai ning thina tamna na ba sung thoning da thodok thoan na ba mairo sing mai kai da appeal su torakli ming san mi matang da sai nari ba siga mari lena na ngasi satha ke academic council gi mifam ase taruk su bane warep law khraba matung university manung da thoning da thodok thoktan na ba haiduna Manipur police ke personnel sing university ase gi manung da ngak sendu layhauri ओजा मैं आपको न खन्नरे मतुंगदा 2006 की एक एडमिशन टू वेरियस कोर्सेस से चनर नि हनंग रिजोल्यूशन तारे अदुगा मंडे दगी नोटिस कोई एडमिशन नोटिस तो नि हना रिजोल्यूशन दा लौग्रे ngasi 2012 की एडमिशन अमेंडमेंट एक्ट सी मसी dispute laibani na 2006 act tu chatnarasi na tanara kana smai lobase koi musu gi site me student gi site gi yamna nungai ba yamna harabu phongdok chari chahi si gi oina loriba koi gi resolution asida makata na satra sing na akai atoi thon bidana ba su aina thamjari adu kai gumba kai atoi tholok pa yaragadi madu musuna mayok na jagani Nakalamramda Academic Council gi mifam satharingai matamda Manipur University Tribal Students Union na University asigi get mamang schedule tribe ki sada kuntramathoi seat reservation pi gadabani haduna wakan mifam sathaki mifam aduda University asida mai tamle schedule tribe ki mairo ki ana saruk ya ki wakan mifam loi sing aduna mairo sing da namthak tawganu sada kuntramathoi se aikoi gi phangpam thokpa hak ni haina thabu play card sing sijinaki मोइना 2012 अमेंडमेंट से फॉलो तौगनी है हदुबो हौजि फाउ फॉलो तौदबी दा रेजोल्यूशन तागनी है गा हौजि फाउ ngasi फाउ तादे अदुदि दैट मींस देयर इज नो जस्टिस अदुगी मरमदा एकोइ से मुत्सु की माइकै दि थमनिंग बसिदे जस्टिस लाइद्रदि जस्टिस लाइनबा एकोइना अकन मखोनजिंग हेना हेना चकिसलकने एमयू अथॉरिटी ना मोइ से पार्लियामेंट की मथक द लेब्रा नत्रगा एमयू से पार्लियामेंट की मखा द लेब्रा सिदे क्वेश्चन अराइज लाइबा Center the BJP na luchingba India government lairabasu Manipur government center na pipam thokpa sentang PWD matik nate hana Chief Minister Okram Ibobi na fongdokre Mayang Imphal Block Congress Committee na sindu ngasi Mayang Imphal kaithel pangthokba no magi oiba political conference the Chief Minister na handak Imphal laklamba Union Minister Prakash Javadekar na nganglamba wafam
Kayada akan bamong the react tauki makna fongdoki bada National Highway number kuntra taret same bada state government cooperation pidre hari basa karam matang da pidri bano haibado mayek seng na haifam thoi union minister na fongdok lama wafam da Manipur gi media na so hari bo wahang asi hanglam labadi nungai gada bani hana fongdoki National Highway same bai basa state ki khutar laite odam oina mak miyam gi awaba yeng laga lambi asi state na paira gi haibada center na ayab pi ki da bani BRO da hairu rabasu lambi asi same na raba ministry the DPR Sadhu Thakre Sentang Pirak na Sem Bangam the Banihana Kumlak Libasi Daita Kanana Puga the Bano Sports University Sabaki Matang the Susi Minister BJP Manipuri Chauba Onshin the Wafam Kia Fongdoki Ministry in Sports University Sanan Rupio have a Lamnag Hena State Government and Lam Ekar Chahum Gimatak the Pikre Lam Gimatang Saubun say another lay Haribasi Kadaidano say another labor Mapamadu Tadok Lamnaga University as a Saba Hova Yadabrahina Hanki Sien by Yarway Doba, Ling by Yarway Doba. Impal Jilbam Siakwigi, alternative lifeline ni. Bharat ki Honorable Prime Minister ki 100 days ki program manung da masi yaw bani. Sahi ahum Paraptra Hova, Hujik Pauba, Pat Tona, like home ji khu yaw Tami Bisi Karigino, and Hangda Mana Kum Gieva. State government na Matiang Pangdaba cooperation. What but the Guinea and Mana Kum Eba Prakash Zabekarduna. Preski Sinausina, state government the cooperation, Mating Habise, Karamba Mating Asatawi, Kari Mating no state government of Peter Base, Hangamagadi Sapsava, Hanganeva, Madu Yona Hangbideva. Ngasi ki mifam madu sarugya ke ba assembly constituency ase ke MLA su oid ba education minister Dr. KS Ratan Kumar na Congress ma de BJP ani ke marakta sangdam na ya wakalol khara lai madu de BJP de Hindu Rashtra hai ba wakalol na yumfam oi adu India hai ba laiba ka se Hindu khakta laiba laiba amadi nate India ke constitution ki matung ina su mioi ba mana saning madra ma chat pa ya ba gi ayam piri kanglup suna lai mine de laiba ka se machetana thugai bhai ba se BJP ki wakalol ni hana maral se ki maramaduna Manipur ki lai the BJP lehen mathau ta de hana su fongdoki ngasi BJP na lauri leiriba Delhi da leiriba BJP ki government na hairi awang nung pugam dam se makoi na paidi ni nusiba adumba lamdam mamada na lauri minister kaya ma left na rai kaya ma apoi nangami laurami thabak oina kari tawre BJP na awang nung pugam dam gumba state apit pa singa se makoi na karai po nung siya ko ko yung tanay na si Manipur ki damagta BJP na karap pa miyeng yengi Manipur ki interest na makoi na wak tawri bara hai ba se akoi khuding mga hangmam koi Congress Party benung sibiduna amadi pale ba government asibu thajaduna Congress Party da sangning ba to party MLA sing party asina taram na ung na thong lawn hang na thamli hana Deputy Chief Minister Gai Khangam na fongdokre loina na hangang Assembly constituency ge MLA na Congress Party de resign taw kiba se nungai tabu fawi adu mark na resign taw kibana party asida sontha ga laite hana su Gai Khangam na fongdokre Wafam Singasi Modern College Swimming Pool the Pangtokpa Arm State Level Sub Junior Swimming Competition Hogdok Pagi Thorum the Saruk Yab Lakpada Impact News ka akana una ba Gai Khangam na fongdoki bani Impact News na hangbawangi paukumoina Gai Khangam na makata na hai Congress Party da tokai ba nungai na da ba mata laite Chief Minister Okram Ibobi ki lamjing makada party asig member sing anungshi sana na laiminari makata na party asig MLA resign to bugi wafam su lairoi hai na fongdoki Aku marak di kana gumba personal interest ta tete de tok sakhi bu khokhe ba ko na kama khama ngamuni sachi chaning de mamdi chaning de achi aku ke party de sok pa khop wa de nataba politician na moina or social ko moina nataga body polity se masak phajani mana kari ba symbol adi ke makhada asum chit lei haning modani da adiga sakar sina Rajaki seba tau pada angamba development purakna ba honori besi mayam rajana yabiri besida makoi sho sum besida koi sammening bagi mi yaman laye da mi se sum tung mang nak jing laga sum loksin mabor besu ko su tau bani namatu in due course of time necessary koi local be step local kani atma yam na rung chibi na party yaujek ge koi chamin si miyam praja seba tau pada Congress party de yaurge hena pung phagani hai bidara ji ko welcome to bata
English sing ni tarahum do Imphal Airport Park thok South thok pan maram oiraga highbox sing ya da khunda du leiriba imung manung sing da masa ki lam gi pata yen thok paga loina na ngasi highbox sing ya Atom Girls Primary School su Nauria Pakang ko Assembly Constituency gi MLA RK Anand sanga kre ngasi ki thoram ko mari lenan RK Anand Nauria Pakang ko Assembly Constituency gi manung channel leba malom di maitram gi mafam khara airport South thok pada so alaba sing gi damak su manak nak mafam sing da lampi na state government hotna rifong doki Highbox singya da lampi na government allotment order thokraba singna masa gi lamgi premium thidok tuna mari lenaba authority na pata pithok pada mateng pangbi na ba miam da appeal tauki ngasi gi thoram ko mari lena ningombam da gi hongdorok pa pata dar yang khai mari da MLA na masa gi pata sing yenthoki rehabilitation ki package chamo ina haying employment da karida ama da government gi lakpum tam airport ko related to activities मैम airport authority of India में खार लाख में मैम सो कोई हमको ना बार कोई negotiation तो जरी है बताए मरो बिरेन को ममा मुझे से मागी पार्टी द थम मागी ताज़ दबा मैम सो highlight औरगा समय ने MLA resign तो बसे आइयो एंडी टॉनिंग दे हाइप ताए कोई कांग्रेस ले औरी मैम संगसिसु मागु बुंगाक तो ने हाइप ताए जिक लेबा की हाइबो वापम लाकान कोई कैदों ने सरेंडर तो रोए within the system कोई न टीम मोइना वर्क तो रोगा मतंग सु the best governance में कोई पीन न वाइड कोई सेम सारे हाइप ताए Manipur Assembly na pass tauki bill ahum gi mayak to khongjang sanction bad lai khedra chura chanpur gi mioi mapan gi ming thamba ahang ba coffin sing ngase ayuk masak khangda ba mioi sing na mai thadok lam le upper lamka gi hyang tam te leiba community hall thamliba sulfate pumbuk haina su khangna riba coffin mapan na do masak khangda ba mioi sing na ngasi nongalam dai pung ama ani adai da mai thadok lam bani hana mafam adu de phang ba paw na haidi Thaudo kasik mayak to JSC against the anti-tribal bill na Churachandpur district headquarter da nungthil pung amadagi namidang waram pung taruk pabu total shutdown su lautoki bani. Rims ki contract employees singna makoi regular tahal loai tu ngasi dagi matam kak tana kuthang sarahen ki khongjang sangsin ba haukre grade 4 khak tana changchela ma khongjang asida grade 3 ki contract employees sing su yaushin kre Rims ki contract employees singna anau ba thabak lawri ba singa se matam kuina contract thabak torok laba employees sing bo hana regular tahal loai tu wakar mi pham ban sing ba khongjang sing sangsin du la ki bane khongjang asi ga saruka moina hoki batang mari dagi taruk fawa contract employees singna mass casual leave law bagi khongjang sangsin laba fawa da authority na khongthang am ta lokhalak tabada ki khuthang sarahin ki khongjang asi sangsil laki bane karigumba regular tahan na ki khongthang am ta bai khalak tabade akan mamong ki khongjang sing sangsil lagani hanasu thamlakli hoi tang ni pan dagi asi dagi horaga lei bai mai ban sing na hana mi manga ma na deli ang strike che khuthang sara je chen ba ku je ni sanjari se hoi sing na ba di kogi authority na ek thabo no thok chubuk di ko makha ta na dum chathagi ni ha ko che koi tham che ko gi oje gi tori be strike che mamang di group di ha ba tani hojik di tang tre tagi lai ba demski all contract employee ke jo sar ko se ya re ha che More Ward number 8 drug sarma miyo kya bu laying du leiba Hope Center da Indo Myanmar Friendship Chamber of Commerce ki miyo sing lak tuna acha thaw amadi atai san thakna ro polam kaya pi khibaga loina sel gi mateng su pang khre nupi mari yaw na hoje center asida puna miyo ni putaruk lairi amadi makhoi gi marakta Bengali amsung Tamil furu ki miyo sing su yawri thawrama da Indo Myanmar Friendship Chamber of Commerce ki Secretary General Saiboi Hakim na fong dorok pada more da leiba tongan civil society organization sing na government ki mateng amata yaudana anti-drug rehabilitation committee ma sem dona border town oiriba moreda asigumba rehabilitation center ma hangduna drug ki mayok drive kya sathari masida tongan community singa made police na so mateng panglakli hairi tungdasu mohoi gi mohoi na hairi basi masama commitment tawraga phananangai hotnaraga horen public gi side dasu aphaba tonanangai da mohoina commitment tawi andak Hope Center gi rehab camp mayam gi social organization na government gi side ta sponsor leizara khasu leitabo oidara su yakoina tawri basi yamna improvement leiraga yam kanane
Nominee Sumna Sathakadaba, the Association of Surgeons of India, ASI Manipur State Chapter ki Kunma Thoirak Subachahi ki Mifam Ngasidaki Haukre, Mifam Asi Zenimski Auditorium the Pangtoki Ngasi Haupuki Thoromaduda, Mapalam the Yauna Punat Surgeon Chahum Kulom the Saruk Yari. Conferences the souvenir Ramasu released Tokibagaloina Hanagi member sings to Ikai Kumnaba Utki, Thoromadu the Haxel Minister di Korungtang Hai, Dr. Singh Minung Sigaloina, Anaba Musing with Hawaii on a line Bikadabane, and over Wakal Putokna Duna, Ana Lying Gilam the Hena Kumang Soction in Nagi Pandamda, Conferences Sipang Tokpanana, Jenimski Director Professor Lashram Devian Fondoki, Conferences Haudoki Torom the Saruk Yaraduna, Chief Minister Okram Iwobin Hai Kibada, Jenims Nausik Mapung Fab Institute, Oibangam Libase, Miam Giminung Steam. Mateng the Oikibane, Hausik, Analying Ilam the Passion, and the doctors singing Marakta, Toning the Todok sing, Tok Libase, Hantan and Naba, Mark the doctor, but the nurse sing the Minung Sim, Tauzal Galoina, Anaba Simbo, Loina Bin, Naba Apil Toki. This is my humble appeal to all the staffs, more particularly nursing staff. Please show your sympathy, just like a God, to our sisters, and more particularly and brothers, those who are coming from the far-flung area and more particularly in the rural and the hill areas. Only this much I would like to appeal. The rest, the remaining part, the government is there, the doctor is there. What I am saying, the non-teaching staffs and more particularly nursing staff, they may not be feel happy with me. And this is my humble appeal. Only this much I would like to appeal. Nominee Sumna Sathakadaba Integral Manufacturing and Retroversion in Engineering using 3D printer ngasi Langolda Leba National Institute of Technology Manipur Haudokre Department of Mechanical Engineering NIT Manipur Made Edu Life India Bangalore ga khusam naduna pangthokliba workshop haudokpu ki thoramda Institute of Mechanical Engineering ki Head of Department Huirem Niranjan Edu Life Bangalore ki Director TH Sanju NIT Manipur ki Assistant Registrar I Budi Chandra Yauna Institute asigi mahiro kyana saruk yaki thoramadu ko mari lena Huirem Niranjan plastic amade ceramic ta print tawba yaba 3D printing ki anoba technology asina mahiro sing da anoba itilam pi dona technical designing da anoba mayuna pi ba ngamgan hana fongdoki Lona Thinkraba People's Revolutionary Party of Kanglai Park Pripaki Kuntramapan Subamapo Kumon Lakpada Yelangway the Gahona Nungsi Sanana Lamdamas the Puna Kundaminer Glibamiam Printam Electronic Media Gitomi Sing Amasung Korkom member party sing Alona Wesia Lamdam Tam Yaulup Kuding Makta Lupas and a proposal Pirakli Lisanction is Satar Glibaning Tam Yawal Lantengda Tawai Pontapi Kraba Laiway Krabata Wata we sing the so Ikai Kumna Utpagaloina Ngasi Lubasigi Kunmapan Subamapo Kumon Torum Lakpa Sida Lamdamasigi Chingburoi Tamburoi Kuding Mak Ingna Signa Panba Nungaya Paba Awana Laitaba Kunayam Oiras and Ohanasu Lubasigi Acting Chairman K. Setina Topachiro Lamada Baujelakli Lilong Police Station ki manung channel laiba nganglo lako na sina pangkiba Mohammed Nausad Khan misiga mari lainana Khergaon makha laikai de Mohammed Azmir Shah alias EJ gi yumbo misi ese ki matang na sem ki JA shina mai tha kya wafam se aran bani han Nausad Khan misiga mayak to sem ki JA shina khangalakli ngasi Manipur Press Club ta pawin singa unaba mada JAC ese ki co convener Aribam Aziz na fongdo ki bada Azmir Shah hadiba miyo ese Nausad Khan ki misi da Chennai yana Lilong Police na Kangalak pada ki laikai miam na maki yumda wang paung taunan na bachat pada Azmir Sahana nomai kap thora ki loina na nomai kap ki thawdo ko da miyoi khara asok apan nang badagi khoisaw na raba miam na maki mayum mai tha ki bani hari loina na misiya sita Mohammed Azmir Sabu hausi fabu police na fada basi yaning de hana so JAC ki co convener Aribam Aziz na fongdo ki Izi hariba nupa se mihat sida yaure haiba se nasin haram badagi khangmane mana tandana JC kangbu amadi club ki miyoi singda pinpoint tawraga hat kani harakpa amadi JC gi imung manungda dhamka tawbagi mawangda ahing nongjai da gate ka khairakpa mahak ase geng khupu loina ba misak amakhakni aduna athuba mapta raja gi ihun khangna thabuk tawba ngamdraba department se masi leibagi kanadre lo leite ain leite Manipur da aduna asigum laba mihat pa geng khupu ase asi matik chaba dandi piba ngamba ngasi mak Manipur gi wayel bichar tawriba ichilinaw sing da JC gi maikai digi amadi leibak miyang gi maikai digi ikok non haizari case asi achumba langla langjin puthok
Lona Thinkrab Lalau People's Revolutionary Party of Kanglai Park, Pripak, Progressive Ki Lanmi Stanglu Red Army, Linkat Kibagi, Nipu Subamapu Kumon Lak Pada Yaul Iho the Lake Hidraba, Awana Nankraba Madid Nanglibamia Mamasung, Western Southeast Asia, Westia Yaulup Singing Mafamda, party is in the proposal Pirakli, Lalau Lubasik Chairman Longjam Paliva M. Natadro Pachiro Lamagimatungina, Apunmana Pangal ni Apunmana Mai. Park le haiba wakalolda lalau lubasina thazab thamlia na fongdo pagaloina na party asigi members sing na miyam da soiki lairabasu miyam na ngakpina na ba haijarakli Manipur Kundari Mau Purup ki sahi gi mifama ma pangtokre mifama do the Mau Union Imphal na sinduna singmairong dalaiba adim zati siksa arsam gi amity hall da pangtoki bane mifama do the Imphal yon Imphal gi akoi with Kundari Mau Purup ki miyo kyana saruk yaki mifama do da Mau 48 Assembly Constituency gi ex MLA L Dikho yon na Mau Purup ki saknai da miyo sing saruk yaki mifama nung da Mau Naga Women's Welfare Association na Purup sigari be sai lantoki lona na Mau Purup karam na hena sakot Bongda Purakata Haibagi Hiramda Kananainaki Karam Hena Amana Mabo Masakhangira Karamana Queen Amana Mabo identity Haidi Equi Impadalesu Panchai Chara Levusul Evo Aduna Amarat Anirak Masum Pulaga Chaminaraga Taminaraga Mitin Toraga Unarudi Masakhana Busu Kanare Amana Mabo understand Toreko Lu Kanabagidamo Aduga Equishi Progress Kram Toshara Unity Kram Toshara Haiba Ashing meeting si Togni. Matang Soida break Malozage, Manipur Malangi Tongan E Pausing and Luina, a quick break to Gamna 200K, Impact News Po, Mayang Tadun Levio. Registration Hosare, MCS 2016 ki Viva Bosi ki Damak. Mock interview yauba special interview coaching registration Hosare, October Nipan the Taramathoi Fauba Yuki Pung Taretagi Ama Fauba experts in the interview tips Pigani Loina Men's My Paklava candidates in the interaction Supang Tokani. October Tarani Toy the Gitara Taruk Fauba the Yuki Pung Mapandagi Ama Fauba mock interview Pang Tokani. Ngasima register to Bihoro registration Gidamak proactive academy of competitive examinations, Kwakaitil Infal the contact to view. Radiant Tutorial Yumnam Lekai Imphal, run by well-experienced CBSE school teachers. Admission open for Class 9 and 10 CBSE Summative Assessment 2. Class starts on 6 October 2016. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Subjects offered: English, Mathematics, Science and Social Science. Features: regular unit tests, study materials, MCQ and study tour. Van service is also available. Ningo Jacob na lakpada imoy nungari na lamda masagi miyam da mahaulay bangari panghanjari. Imoy nungari na puthokcha bangari kudima hygienic oy ngari asiyam na lunan bifimam da semja bani. Gram chama amasung chani yang kay ngari ki packet sing dukan kuding magda fagbiragani. Retailer oy ningba sing na su contact tobi bayagani koy address ti imoy nungari Sagol Bantera Sapam Lerak Imphal. Ningo Jacob na lakpada imoy nungari na lamda masagi miyam da mahaulay bangari panghanjari. Imoy nungari na puthokcha bangari kudima hygienic Break Matunda Mayam Omuna Taram Nokchari, learn the bulletin as a Makataba pausing Miam the Pijari. BJP Andro Mandalna Youth Volunteer Andro Hanamington ba Andro Manungi Oiba Loop am same cray, Andro Manung the Lady Miam voting right Kimatang the Ningtina Kanganduna, Democracy one talk Lane Masagi right, Mangandana Miam Mute Kanba the Saruk Yab, Ngamnabagi, Pandamda, Youth Volunteer Andro same Kibane. Andro Manung the Labor Tongan Belekai Tarataret Kimio Chahum Yankairom Saruk Yaduna Andro Maseng Pata, Miam Oiba Mipama Pamdona Hide Loop same Kibane, Mipamada Youth Volunteer Andro Napangtok of Tabatorum Should Lautoki, both had a Besarpang Amdraba, Solabamadi, Soinar Mu Singbo, Youth Volunteer and Drogi members in a Mateng Pangduna, both Tada and Bahaban Singbo, Warep Sing Sulauki. Lakata Rubitarama Toysaba General Election Gamari Lenana Election Committee Wangoi Kendra with the BJP Mahila Morcha in Fadu West Sinduna Varatia Janata Party Oiba Kananaina Mipamama Wangoi Kendra Manu Channel Yumnam Huidrom the Tiam Leshang Kong the Leba Nupi Macha Community Hall the Pangtokre Mipamadu the BJP Manipur Pradesh Executive Member Kuraizam Loken BJP Mahila Morcha Executive Member Singyauna Lekayado Mihut Kiana Sarukyaki.
Lakador Taramatho State Assembly election da tu Hangang Assembly constituency ke mirep oina song thorak liba en Ratan Kapu Maitaibu Nagaram Youth na sinduna Nagaram da laiba Eagle High School da blessing ceremony pangthokre thormud da lamdam adom gi Naga Manipuri Muslim amadi tongan furup singi miyo kya su saruk yaki thorom gi saruk ama oina en Ratan Elias Kapu na fongdor ki bada handak Assembly constituency SG MLA famda gi resign tau ki ba se Assembly constituency asigi praja singi laibak thibane masina MLA asina Assembly constituency asigi praja singi pakoloi oi ngamlor oi haiba mayek sengna tak lai fongdoki Lamdam sida nupi da sataba crime sing no monomogi hengalak liba se nupi da sakti pi dabadagi hana all Manipur nupi maruki chero lamana kangalakli lamai dongi yumnam Rosie bunung si haitana hatok piram bamade loitang kunau dagi telem ongbi renu balabu kerosin hijinduna mai thaba gi thawdo ka se bulu basena condemn tawbagaloinana lakliba taramathoi suba Manipur Assembly election asida nupi kunda ki tadana vote kahanduna nupi gi sakti fangna na ba hona se hana su chero la sidma katarakli Kala Creator Manipur ki founder director Hasnam Kalhai Lana Laikadabada Manipur Theatre Academy ki artist singna Thamoi Sokna Nungai Tabu Fongdorkli Amaromda Oza Kanai Lana Laikadabada Manipur State Kala Academy ki staff sing amade Korifab Artists Association Namboli artist singna su Thamoi Sokna Nungai Tabu Fongdorkaloinana minute ani to minute leptuna Laikidra ki Thawai na Lairam Lenda English sing Lairun bagi tamak Thaunija ki hari Manipur Legal Services Authority na sinduna ngasi Uripok Sharab Court Complex ta National Lok Adalat Fam Krehana Authority asige chirwala mana kangalakli National Lok Adalat ase Manipur ki atopa district single su fam kibagaloinana puna case sanipan kuntram do loisinduna lupa lak mapan lising marifutara taruk chamanga humpunipan ki senfam sing yasinna ki haina Manipur State Legal Services Authority ki chirwala sina makatarakli Ngasi iramdam miyam apun ma khorzai luf ima kol na sinduna lirik form ki thorama Manipur Press Club ta pangthokre Manipur Site Parisat Imphal ki President Thoinik Jam Tombi iramdam miyam ki apun ma khorzai luf ki President Kiso Singh Irengbam Manipur Site Parisat Vishnupur ki President L Bodhichandra Yauna Saruk Ya ki thorama da Khuraijam Nimai Saran iba Waring ki lirik Anistuba Lanjau ki matamda Asia da asiba ki rail lambi Yumnam Devjani na iba Sanagi Kairak Samurai Latpam Santibala na iba Mingsel Nakai Karabada Loinana Nirmala Ras Kumari na iba Thamoi da Takiba Mami Singh Pongki National Resource Center Manipur ki tha ahum khuding ki form bas journal The Orient Vision akanab issue form kre journal form ki thoramadu Kanchipur Hajigang leba center asik office pangthok ki bane journal form ki thoramadu da lamdam asaki All Manipur Working Journalists Union ki president yauna tongan mioi sing na saruk yaki All Manipur Students Union na madi Comrade Student Union na punna khusam na duna Churachandpur district ki manung chana leba Nungthang Tampak village ta nomogi oiba free medical camp ama ngarang pangthokre camp adu da Jenims ki mobile doctor team ki staff Sagang Primary Health Center amadi Churachandpur District Hospital ki doctor amadi staff sing na maika yedong ki mioi chamari hen bada layeng sathaki loinan hidak langthak sing su lem na yenthok ki hari Paumai Naga Furup ki Imphal da Mahai Tamlib Mahiroi Singe Freshers Midcom Felicitation Function Pangthokre Tharomadu Paumai Naga Sidomai mi Paumai Naga Students Union Imphal na Chingmairong da Labor Travel Research Institute ki auditorium da Pangthok ki bane Tharomadu da HRD and Education Northeastern Council Silong ki Director KH Silly Anthony Yaun tongan with Paumai Furup ki masak nai mioi sing su saruk yaki Freshers Mid Hogdopung ki Tharomadu da Paumai Furup ki oiba Zagoi isai sing su utki loinana Freshers Mid adugi mapum moiba thoram Mr and Miss Freshers contest na oiki Nauna Mahai Tamlib Mahiro ki anasu isai amadi Zagoi sing utki Housing ngasi nomogi oiba sanabagi pauda hanba state level sub junior age group 3, 4 and 5 swimming competition Deputy Chief Minister Gaikang amna ngasi dagi haudokre Swimming competition ase Manipur Swimming Association ki makada Modern College Swimming Development Committee na sinduna porompat leba Modern College Swimming Pool da pangthok mane competition ase da Manipur Swimming Association ki makada leba tongan ma club ma organization taranipan da ki lakpa sanaroi singi mathak ta tongan college ma school singi sanaroi sing yauna punna sanaroi samuhun pumari na saru
yari thauram da athoi mithunglen one saruk ya ki deputy si minister gaikang amna haurak liba sanaroi simu pungning thawgutna singba sub junior gi oiba swimming competition pangthok pas yamna thagat ningai ni loinana sanaba madi competition khaki wa natana swimming na mioi bi haksang bu na da yektana masa fana tham ngam mi hana su fongdoki Taramathoi suba Manipuri State League ki ngasi sana ki league match singda traw kwa kathel amadi em khavam lekhai ani mai pakre tournament ase ngasi sana ki kontrani thoi suba match ta traw kwa kathel na YPHU lalambu panjal ani amada mai thiba piki tournament ase ki kontram doi suba match ta em khavam lamkhai na trukpu nambolu panjal aum sino da mai thiba piki KH Ingocha Singh Memorial Trust ki sendang makada All Manipur Football Association sendor mapal kangjibung da satharak libe state league ase hayeng sana ga ba an league ta Neroka FC sanga from amadi SSU Singjamaiga ani sub league tana Nisa Thamoi ban amadi FC Jalen Sada Hills anina lamba taunargani Ahum Suba Imphal West District Division Football League Tournament MSC Malom IWSC Kumbong amadi MYC Maharabi Ahum Mai Pakre Imphal West District Football Association senduna Malom gi YWSC ground da tournament se ginga se yoksana ki batara tare Suba League ta MSC Malom na BBA mayang Imphal Panjal ani yamada Mighty P ki bagaloina na taranipan Suba League ta na IWSC Kumbong na YOC Kodom Popi Panjal ani yamada Mighty P ki sathari tournament se ginga se nungtil sana ki batara mapan Suba League Juvenile Club Tera Sapam Lerak amade Taning Development Club Mayang Langzing anina match ki apiba matamda Panjal amata sanaba ngamdana match adu draw oi ki bagaloina na kun Suba League tana MYC Maharabi na USC Kodom Popi yamna laksha na Panjal manga amada mai thiba piba ngam ki tha si ki tarada tournament si makatab league match ani sanaragani Numin mangani sumna satharakpa assistant yoga teachers training camp ngasi Kumalampag fencing hall the lotion kray training camp ado Bharat Swaviman Trust Patanjali Yog Samiti Mahila Patanjali Yog Samiti Yuba Bharat amade Kisan Seva Samiti Manipurna punakhusam naduna sinmane training camp asida saruk yakiba miyoi singda certificate sing yenthoki Raj Prabhari Patanjali Yog Samiti Dr. N Rajendrona lotion bagi thoramga mari lena na high central government yoga gi oiba oza Listing yang kai launan na bagi taurang laiba maram na yoga gi oja sing bu training pibas mathau tai hana fongdoki Numin mari ni sumna satha kata bahan ba Bishnupur district level boxing championship English ngani tarataru ngarang dagi haukre Bishnupur district amateur boxing association sinduna nambol sabal laikai public hall bangthoki ba haudopagi Thauramada Oinam Kendra MLA Dr. I Evolve Bishnupur District Amateur Boxing Association ki treasurer Y Davis Oramade boxer Lastram Sarita Yauna Saknai Rabamio Kana Sarugyaki Manipur Masters Athletic Association is in the Lakib October Kunito Emerson Kulum Doida State Athletics Championship Pangtok Laganhana Association is a Shirolamana Kangalakli Sarugyani Master Athletes na Mapal Kangjibung the Lab Athletic Association of Manipur Opistagi October Kun Paugi Manung the form low Bamadipisan Yaganhana Shirola Cinema Katarakli Vulgaria ge Vargas ta hokiba September kunmanga de October ahum phabu pangthokiba taruk suba World Wushu Championship the medal ahum lorokraba Manipur gi wushu sanaroi ahum bo taram na okpo gi thorma manga se Imphal International Airport pangthokre hariba sanaroi singa de kaksing de gi Zashan qualified gi Malem ngan bi thaudam mi Rosni bala naurem nei Zashan amadi Malem ngan bi keji yankai ni thoi kanglup ta gold amadi silver medal lor pangam ki loinana Rosni bala naurem na keji nifu nipan gi kanglup ta bronze medal lor pangam ki banei Kuntra Mathoi Suba State Level Taekwondo Championship Ngasiloshin Kray Taekwondo Federation of Manipur na Sinduna Ima Panthoibi Community Hall Kuang Khetri Lekai Ngasiloshin Championship Bashida under 10 dagi lakpa nupa masa sanaroi sama kulumdoi bdi nupi masa sanaroi Yankai Humdoi Nasaruk Yaki Bakalona Kuang Taekwondo Training School na Championship Basic Overall Champion Oibangam Tongju Assembly Constituency MLA TS Bishwajid Bamun Kampu Gram Panchayat ki Pradhan TS Bubonamadi BJP Manipur ki Executive Member and Indrajit Ahumna ngasi Championship Basic Lotion Bagi Thormadada Saruk Yaki
Ahanba inter-school arm wrestling meet ngasidagi Kakwa community hall da pangthokpa hokre Manipur Arm Wrestling Association gi migeng makada ngasidagi hokhiba meet asida Manipur gi tongan school kulhum doidagi lakpa sanaroi cham kuntrana meet asida saruk yari meet asigi ahobu numita 50 plus kg voice da Triveni Public School Lilongi S Langamba 50 kg voice da na Trinity Public School gi T Sanayai 45 kg voice da Ramlal Polo Higher Secondary School gi M Zotin 40 kg da Suras English Academy gi K Iravanta 35 kg da Nongpok Mahikol gi TH Manishana mani 30 kg da na Sacred Heart Higher Secondary School gi TH Sukumar na ahanu position taki Manipur Arm Wrestling Association gi si patron Ozoya madi association asigi president L Sarat Anina ngasib gi meet asigi haudokpa gi thoram da saruk yaki Matang asada bulletin ase tension jadrangi mangwaina headlines zamona thamjari Manipur University ke Academic Council na University asada mingsan mada sahi asigi wala Central Reservation norms satnanan na bawarep laukre Manipur government pifam toko sentang P dabadi center da lady ba NDA government ki matik na tehara Chief Minister Okram Iwobi na fongdok rei Surachandpur ki mioi mapan gi mingna tamba ahang ba kopin mapan sakang da basing na mai thadok lamle Rims ki contract employees sing na makoy regular tahallo hay na matam kak na kutang sarayan may kongjang sanction kray Amasung ahan ba state level sub junior swimming competition nga sidagi porang pata leba Borel Flores swimming pool da hawkray